Булчуттар мункахаттар. Сари иннинна да, сари кэннигар да, түүлээх бултаһанагар олус улахан солта уруллара. Колхозка кыһыннары сайыннары түүлээх ситинэн үлэлир жан бааллара. Тыа хаһыстабатын артыаларын түүлээх ситтерэ, Государство валютный фондатын каҥатыыга кырата суох кылааттарын килэрбиттэрэ. Хорон эһэлигин колхозтара хатын сыһыттан Петров Семен Иванович, Петров Семен Михайлович, Стручков Петр Семенович, уонна да атыттар. Петр Семенович Стручков мутук, өлүөхмэ токотугар тыһынча 905 сыллаакка баран, колхоз сыппаратыгар тиин, кырына, солоңда бултан кэлбитин жан ахтар. Котокаттан Жирков Тимофей Арсентьевич, Ковров Дмитрий Иванович, Эдер Булчуд Охлопков Аким Макарович, Наговицын Семен Павлович, Иванов Василий Константинович болалара. Келин бейінсаларға бөдің сүтүй кемегер, андатыры күске бұлтағыңа нәлектен Аким Макарович Охловков өліләбіді. Биддилен Булчутарна Наговицын Семен Николаевич, Капырын Иннокентий Николаевич, Капырын Николай Михайлович, Капырын Михаил Михайлович, Крылов Иван Николаевич, Крылов Николай Николаевич, Дмитриев Александр Алексеевич, Наговицын Иннокентий Николаевич, Охлопков Григорий Константинович, уонна да атыттар кыя хото бултуллара. Эбэбит мөрү барахсан түгэҕэ ыраакка диэри сандаран көстөр ыраас. Дерин уутугар собо, алыгар, кыракый балыктар олус койутук үөскүүллэрэ. Тыһынча 904 сылаакка кыһын орыйон үрдүнэн. 4-200 сетнер соба балык бултаммытыттан. Үгүс өттө мөрүттен бултаммыта диэн кэпсииллэрэ. Эбэ күөлэ улахан уута 15 үөстээх мунхалыыр 6 туаналаага. Нәһилекпитигар урукка кэмҥэ, бүйөр көөл олохтоога Капырын Тимофей Дмитриевич, Маягастан Ковров Павел Абрамович, Курилкин Дмитрий Николаевич, Катын сыыттан Стручков Семен Михайлович, Боржогос, Слепцов Алексей Алексеевич, Бака, уонна да атыттар мунханы тарыйан жону сэргэне аһаппыттара. Туанахаттарынан Крылов Иван Николаевич, Слепцов Михаил Васильевич, Крылов Коммунар Дмитриевич, уонна да атыттар болаллара. Тыһынча 909 сыллартан саҕалаан нэһилиэк мунхатын Игорь Иннокентьевич Капырин, Наговицын Семен Николаевич тэрэһиннээхтик салайбыттара. Мунхаһаттара таһарга Аргунов Василий Васильевич бээтин чааны масыытынан үтүө собастаахтык үлэлэн, дьон макталын ылбыта. Мүрү совхоһунан олорор кэммитигэр, Ахатовет эбээһинээн толороччу, зоотехник эделээх Ушницкай Алексей Алексеевич кылгас кэмгэ балыгы уухатыынан жарыктанан, кэбээйиттэн быраңаатты диэн балыгы аҕалан бастыга саҕалааһыны оҥорон, гараж аннанаагы уу кэҥээн онно ыытыллыбыта. Нэһилекпит балыксыттара саҥа сүүрээни ылынан, күөллэргэ собону ыытан билигин биирдиилээн олохтоохтар балыгынан хаачыналлар. Ол курдук элбэх алаас көллерге кутуу собо үөскүүр. Эбэбит барахсан көмүс катырктаагынан дьонун сэргэтин өлгөмнүк күндүлүүр. Актыыны суруйда педагогической үлэ ветерана, үлэ тыл ветерана, корон эхелигин бычоттаах олохтоого Марина Романовна Капырина. Аким Макарович Охлопков тыһынча 900 сүрбэ 6 сыллаакка бээриен эхилиэгэр отыйын 12 күнүгэр төрөөбүтэ. Төрөппүттэрэ агата Макар, ийете Васильева Фёкла Ананьевна. Кини соҕото хого эте. Кыра эрдэгиттен тулаайык калан колхоз ара сүлетигер үлелээбите, аймактарыгар иитиллибите. Тыһынча 904 сыллаакка күһүн Котуко колхоз сыппаратын толорсоору, алдан уҥор саастымаҕа тахсан булка амбастан сүрэхтэммите. 16 саастаагыттан Кадровай булчутунан үлелээбите. Аким Макарович Сардаҥа совхоз, Маяк колхозга хаһаыстыбыннай үлэҕэ, отут агыс сыл устата эҥкилэ суох үлэлээн бычоттаах сыннялаҥҥа барбыта. Ухун сыллаах булт мындыр үлэтин баһалаан, колхозтар совхозтар үлэлэрэ туруктаах буолутугар күүһүн харыстаабакка үлэлээбите. Аким Макарович Герой Егоров Сардаҥа совхозтар государственный балааннарын толоруга түүлээх заготовкатыгар булт мындыр идэтин үчүгэйдик баһалаан государство фондатыгар түүлээҕи туттарыга оройон 6 түгүллээх чемпион булчутун үрдүк аатын ылары ситиспите.
Сери сылларгар кадровай булчут болан, алдан өрүс нөңө таска бултабыта. Булт мындыр идетигер оғы сахыттан сыстан уопуттақ булчуттар көмелерінен күнді түләғі сонордоғыңа үйеренмит. Он бирис петелетка бастықы сылыгар 4,405 солковайдақ күнді түләғі государстваға туттаран оройонға бастықы местіне ылбыта, онна совхоз 1991 сыллақ чемпион булчутун үрдік атын сүппіті. Бу ситихилергер терегерен 11 спетилетка буланын 2 сылга толорорго үрдүк эбехетилистебени ылынан туран оройон кадровай булчуттарын ие дойду валютный фондун каңатыга социалистической коталыгыга кирселлергер ыңырбыта. Итинияқа аңардас 600 андатыры туттаран, алтынны, сетинни, ақсынны ыйдарга, күнге ортотунан сүз ағуғонну андатыр тиритин сүлен государстваға туттарар гына таңыстыр эбит. 945 сыллаққа армияға ыңырылан сулуспалы барбыта. Японияны кытта сәриге сүрбе бирис артиллерийской полк составыгар стеролог бұғытынан кыттыспыта. 1904 ағыз сыл армияттан басқолынан келен Васильева Анастасия Михайловналын ыл болан Котукаға олықсуй бұттара. 1905 сыллаққа маяғысқа көхін келбіттері. Сайының бригадирінен Окко звеноводынан өлеләбіті. Оройон 1979 сыллаға чемпион бұлчыта Сардаңы совхоз маяқтағы отделениетін Сери онна үлі ветерана Аким Макарович Охлопков Ленинскай юбилейі көрсі сыллағы бұланын толырын әбәхәлістібе ылымыда. Муыз ұстар 10 күннәғы түмігінен кадровай бұлчут ағыз 170 солковай күнді түләғы соғытопқалыр пуңа туттаран сыллағы бұланын тахаран улу сержит Владимир Ильич Ленин түрәбіті 100 сылла толудың көрсі ылыммыт әбәхәлістібетін толыр бұд. 11 петилетка аға келдер ектәғ 5 тыхынчы солковай суммалақ бұланыттан 2 тыхынчы 95 солковай көғірәппет. Этиси тихитигер олығыран Владимир Ильич Ленин түрәбіті 110 сылла толудың көрсі бұланын толырға әбәхәлістібе ылымына. Михаил Семенович әтәргер күріні марфаны кәрген алан, нүгай нехелегер кәлбіте. Манна келен едіне 18 сағаттан бұлтабыта. Кебәйінен алдан үріс нүңі жаңы қаятын бұстарғар бұлтабыта. Манна олыран ол сағана қолқосқа жағадыманан, нәлемінен, араңастағынан, Сугой сүйі бостуғынан тас үләетінен сылчылда. Кәркенінен марфалын аға соғыны төрөтөн бір бачы олы бұттара. Оғылары ұлапыттарын кәніне манна бұлт соқ болан әдер сылджан 1965 сыл Рут бұлттауы сергер, біргәді тәрінен кебәйі сергер, 2 сырға атынан 17 күн айыннан бұлтту сілдергер тиелдері. Әтәңгі бұлттан алттан төннеллергер 14 күн айынылдара. Онтан әйілгітігер алттан нөңі жаңы қаятығар тие әдір болаттыры сүймерден алан бұлтқа бараллара. 1991 сылғы дері бұлттауыда. Бастан атынан онтан кәлін бүрттілөйтінен барақтыраллара. Арас фондаларынан, грамоталарынан нағрадыламыда. Бұланын мәджет оларыра. Наставник болчут бұғытынан өтчат комсомольскай бригада болған оғын Мишаны илде сылчыбыда. Ағатын тұғынан ақтыны сүрітті ола Капыры Николай Михайлович. Ытык үтіе жаммыт балықсыттар. Мұнқалан народ әлбәқ балығы үллестен үйірбіті көппіті әлбәқ болу. Мұнқа бұ бәйті әме жон түмсер, бары бір өлігі тіксер ұраты бірағыннеға. Бұлырғы мұнқа қылттан өріллен оңғыллары бит. Маяғысқа оннық мұнқа Орлов Влас оғынерға бар әді. Ол әргер бітін бұсталан, марыны әмәқсін мін жаммар ихет суйыр күрбеяққа берерін өйдүйбін. Мұнқа бечімәті сүйі тиритіттен керіс өтүй оңырын тұттулар әбит әді. Капырин Тимофей Дмитриевич мұнқатығар сылжан тұрар дақпын. Самай тымныға әрі тақсыбат әтілер. Саас төхөмә қалың муска кытта мұнқа болара. Онно оғығы өлі аңарын берер әті табыасқа.
Ону утаран Ковров Павел Абрамович, мен ағам Крылов Николай Михайлович тәң өлүүнү син берттелер болуттара. Келлин Курилкин Дмитрий Николаевич, митерепен, муңқа бағалыга әрдағана ол оғы жақтар ден арарбат болбуттара. Онтон муңқа тойонунан эстафета курдук Капырын Игор Иннокентьевич, Наговицын Семен Николаевич салаян әлбәқті жону ахаппыттара. Улақан қасты әмі тонна балык, уһун көлтен, жаллыктан, қаялақтан, лаппарыйыттан әхететелер этибет. Әбәға бәрихептерттен, кыржағас уыттан, уаннада атын тонналардан куулунан балыгы бырақсар болулара. Онноғыр сүйігі жиеннер улақан кыбыға қая курдук балык кыстанар еді. Бурцев Афанасий Петрович өрүс балыгын ағалан ыытан, бултоқайын дейірі сөп кынан баран финансовай өттінен ағылы каттарбаты болу. Сери сылларгар аналлақ балык бригадалары тірілі біттері. Маяк балыктыр звенота 1942 сыллаққа республикатағы бачот кенегетігер кирбіде. СССР нарком ырып промун, якут ырып трес кығыл знамеларынан нағарадыламыттыра. Колхоз чилеттері үлі фронугар ыңырылан сангарга туз балыкка сылжыбыттара. Онно Иванов Тимофей Филиппович, Дечковская Вера Прокопьевна, Находкина Варвара Михайловна, Посельская Мария Петровна, Прудецкая Игорь Гаврилевич, оннада атыттар фронга анан балык заводугар үтө собастақты күлелен, Сақа СССР Верховный Советын Президиумын бачотный грамотытынан тыгынчы 5 мәхіқ солковай қатшынан премиялен биттері. Онтон Бурцев бригадите Якутскайдағы балык тирехин бачотны кинегетигер киллерлі біте Сибирдегі балык управлениетін мақтал сұрғынан нағарадыламыта. Үлі битерәне Иван Николаевич Крылов ақтытыттан.